mata gaza hinkwayo le ku rileni gaza hinkwayo ya rila yi rila hi mhani floko ivi mhani floko vete amukatini va ka nayimbi lowu tisela n'wana nga vukati bya hili ivi vona va boha mpama va suka va tsutsuma ku ri ku na vanhu va nge le ku kondzeleleni hi ku twa vona va ku vukati ni ku kondzelela hi mbilu va ka va boha hi mabanga va ka va boha swilo hinkwaswo va gwaziwa na hi tiforoko va kondzelela hi ku mhani floko vete avukatini va ka nayimbi lowu tisela n'wana nga vukati bya hili loko hi va na n'wana hi leta na n'wana wa njhani ni la ku va na n'wana wa soso jikijiki ku na ku nyamalala ka tipost xana ku humeleni relationship leya cause a mi tivakala meni ku fambeni kahle ngopfu mara ka wa ku hina hi swi twa ku wena wa biwa cheri leyi ni ri a mi ri ka relationship or a mo acta leswaku kurisa page na a hi ri na vudyelwana timenemene timbirhi ta Gagash ti hlanganini. Hey, makume nhungu wa timinete ngene ka awara ya 12. Swo tolo vanhu lava swi twisisi xitori xa mina. Na a swi huwangi swi ba na tithepi timbirhi na hamula. mani eki Gagash u ri na timhaka lata mi byelaka loko vusiku hembo tipone ti pela kume 5 rand timhaka leti nga kona ti nga plan ni ku la hi le ka timenemene ta Gagash ina Jojo la na xivakachi George wanuna wa vahakatimba lexa hakatimba lexa hakatimba Yeah. before hi nghena ka Jojo ta kota ku tlakula majojo timhaka leti nga kona mata gaza hinkwayo le ku rileni gaza hinkwayo ya rila yi rila hi mhani floko ivi mhani floko vete amukatini va ka nayimbi lowu tisela n'wana nga vukati bya hili ivi vona va boha mpama va suka va tsutsuma ku ri ku na vanhu va nge le ku kondzeleleni hi ku twa vona va ku vukati ni ku kondzelela hi mbilu va ka va boha hi mabanga va ka va boha swilo hinkwaswo va gwaziwa na hi tiforoko va kondzelela hi ku mhani floko vete avukatini va ka nayimbi lowu tisela n'wana nga vukati bya hili timhaka leti nga kona tiko hinkwaro gaza hinkwayo yo njenge se mgobhezi mi vula umala wa Miss Divani va Gagash phela va Miss Gagash kwa cause ngoma la ku ri hit a ku ri hit ngoma leya and se swi tikomba nga ku va mislead Gaza hinkwayo vele ku kondzeleleni Gaza n'wana xi hisa xi khe xi famba hi Friday xi vuya hi Monday hi ta nghena ka yona kahle in detail miselo va n'wi tsema nhloko hi xitina loyi a nga tshama la tlhelo loyi nga na swi nga endla a nga humanga ka vukati le biyani hi mhaka ku ri u twi ngoma liya swi nga endleka nga huma wa ha ri kwini u na xitichi la ndzhaku la i xitina lexiya xi nga leswi a tshama kerhi nhloko a ni va rhambeni kandziyisisini na mara jolani va lava mani ka letiya a swi vula from experience mi njhani tatana George fike minjhani ya Gagash boxa fikeni kobos Jojo wanuna kumbe ni ku jaha kumbe ni ku mfana malevula mona a mo damaretiwa wanuna mara maxara ka pastor xava kereke na pastor xava musi no swi ku xikandza lexi nga ku na xitivanyana va jampa ka pastor dimension a va ri asha va jampa va rhandza ku dyela se ku nga ri khale na hi ta va ri macomanini ku se pastor xava le macomanini a vula swa ku mi nga ni vutisi timhaka to why a va kha va cina swa siya nghena a ni tingheni to fana te mfundhisi wa n'wina va acta so hi ku komisa ni hina hi lava ngopfu ta ngopfu vutomi bya bya hina hi lava ku unfold timhaka leti nga tshama ti va kona ka vanhu lava tivekaka ma tivekanyana mi to ka mi nga fika mugobhozi hi ku menemene hi siku leri vavasati va n'wi sendela na rhoko van'wana a ni tivi swi vula yini ku va n'wi sendela na rhoko se hi komisa hi n'wi ti tivisenyana loko munhu a vutisa question leswi a tikanyana mara mo ni swi hatlisisa swi hatlisisa ku mi ta nge ka vakatimba bya n'wina lebyi ni nga swi tiviki na wena i vunga nghena na wena ka vakatimba ni ta swi hatlisisa okay hi mi akani Jojo leswi mi nga vula ndzi ka Green Farm lava ni tiva ku nto lava nga ni tika va ni tivi mara ya mahlweni so ne munhu ku na vanhu vanharhu ndzeni ka miri wun'we ku na akani Jojo loyi mi n'wi tivaka mu vona kun'wana na kun'wana n'wi vona xikipa xa Chiefs leti wa ngopfu
Gaza Chiefs. Madelo ma chief ma tla prostitute is when dog show. Prostitute. At the fake. Kuna un'wana munhu kwala misaveni kwala ka Gaza so una girlfriend le final Chiefs yo hey ya I like yona Okay. munhu ku xava ba mi akani Chauke that's just a guy lo what bela again kerekeni so sana secha and then mean akani Jojo Oh, di ba organ kerekeni and vongona vambirhi mi le ka worship team vongona mi heta ku va mi rwembulela ku Mingani katsi kwa. mina ngahlayo Mingani katsi. no so fine that's Mira ningamhlayi. no Okay. Se mara tsakisa ngopfu today matikweni rin'we hina hi tshama hi hlangana kerekeni hi hanya swin'we nkarhi Swi ti komba ingaku- hey a ni vona ku hi hanya swin'we a ni vona ku hi tlela swin'we leswiya a vuli swona ku hi kerekeni hi ka hi vonana va xa ku mi hindlela yin'wana wa kuma swititsongo ku a va hanya swin'we mara swi komba ingaku mina na Jojo hi huma tiko rin'we mara swi komba ingaku n'wina na Jojo mi tivana ngopfu ya i mhaka mahanyelo ma Gaza Bosha Vula njhani malamanye? ma va ka timba so okay mi ni kombe ku mi rhanga n'wina ni mi nga va vona le kaya a kereke na mi se mhlangana mi rhanga mi bye Gaza ku munhu njhani misa lowu tiyiso a hi hembi hina la i aka Jojo mina tiva ku hi tlange swin'we bolo a ni nga yi koti bolo mina a ni xikapa a xi gungula ngopfu a xi rila ngopfu ende lexi a ni nga xi rhandzi loko ha kula na misa loyi i ku a hi ri three loko hi kula a ku ri mina aka ni Jojo ku va na Tsako Makondo ku va na Dr. Mahori mara se Tsako Makondo a hi ri four ivi ku va na Dr. okay a ku va na Dr. Mahori then lexi a xi ni kwatisa hi va hisa lava hi aka Jojo na Tsako Makondo i ku a va la ku mina na Dr. Mahori hi yima swin'we ku ri ku bolo a hi koti mara vo va yima swin'we hi ku bolo vo va hi kota a ni kwata ngopfu that's why a ni nkapa cup in cup off kapeni mina ni hlangani na tatana Jojo la kerekeni ka JWP ku na group ya ku JWP just wanna praise ne hlangana a ku ri muisa uphungela like ma sungula ku hlangana vitamin mi swo ku daphungela aditwi se mara lo kerekeni a jimbela ma tahle dimsana ba ku duku net yi kube kwa ti mic hasani I organize xitoko guys organize bo hakati a dira no hakati body salad se ila ni nga vona ku hipel loko va ku vafana va ti ogene ne va rhandza ku rwembu hakati ni vona miso loyi na mana mina a hi nga tiyisi mina a hi nga tiyisi mina ni ri munhu wa mampela la so mara ivi ni hlangana na vona va tiva va bati camera xifamba Kamba xa ha ri ku ti hlamuseta ku ri i aka Jojo wa tikhamera i aka Jojo se na ku hlamuseta hina u ta hembela u ta basisa ku na ku basisa lombirhi lava va vula bati camera swin'wana jiki pum ka Facebook xi va celeb dama loko xi va celeb a xi ri marhandwini na n'wamhani un'wana wa kwala ku fambini wa kwala hey ti-picture ku ri ti-picture mali va khomanini eka Instagram kuma ene n'wamhani loyi a ri na xitshamo xin'wana xo loko xi khomini aka Jojo xin'we a tlhe ri phohlanyana loko roza ri phohla hi lombu loko roza ri phohla hi lombu khomi rona se swi ri ku fambeni kahle ni tsundzuka vanhu va mi vitana va ti-MC loko hi va na n'wana hi leta na n'wana wa njhani ni la ku va na n'wana wa so jikijiki ku na ku nyamalala ka ti-post xana ku humeleni relationship leya cause a mi tivakala mbeni ku fambeni kahle ngopfu mara kwako hina hi switoko wena wa biwa cheri leyi a wu biwa a ku endlekini ni ku la leka timenemene ta ka Gaza mene no masiku ndhaku mi tasina kumbe timhaka ta ku loko nkarhi wu fika wo ku va na ku cinca hi loyi a Floyd Chivambu so leka MK hi mina mani nga si ndaka ku cinca okay so in case ngopfu va mi vutisa question yaleyo ni ta vhe ni basisa swilo hinkwaswo because na vutiseliwa ku sense ku yini swa ti-picture na swini yini ka social media kahle swo taniya so mhaka ku yini Gaza Bosha mhaka ku yini emgobhosi mhaka leya a yi chavisa rirhandzu ri hi ndlela yin'wana u penga loko u koka rhandzu na swi vula misuki na matihlo a ni nga tshembi ku ni nga tikuma ni yimi anda ka camera ni kha ku picture mina ku ri mina ta ku ti picture mara i rirhandzu mara a ni swi endlela ngopfu ku kurisa
page ra mina so mbula ku na mphithi le chiri liya mga irandi amla ku kurisa page swi yeah vuya kona hi leswi mbula ku so timhaka ta hi opportunity la ku twisisa so loko mu ku n'wina amla ku kurisa page ra n'wina ambula ku se chiri la amu user na usable no swi ndlela leyiwani swi fana na sweswo ne ku na ku u hlangana na munhu swi vona ku okay Yes. wa tiveka at some Yes. point so obvious bo tirhisa masayiti kwa ma yena ma twisisa u nge tirhisi swin'wana so n'wina mi ri ku n'wi use xin'wana u xi tshika munhu a ni nga n'wi use a ho tirhisana ani amo usana ani Wexan mara america relationship so mapela or amo acta na ti-picture leti a hi kurisa brand ami ni ku hlamula xivutiso ni ri america relationship or amo acta leswaku kurisa page na a hi ri na vudyelwana oh a ku ri nda ku yini ti Wexan ish eva Wexan No, fellow employee benefits ani swi ti ndaveka njhani ku na vo benefits amo benefitisana hi vo haka timba mi kha mi kurisa tipage ta n'wina a nga kurisi page ra yena a ku ri n'wina mi Ma ni kurisa kurisa page so okay at the end of the day swi ri n'wina mi ri ku n'wi useni yes yeah because I I'm using okay then kwendleke mse hlamula kahle kusemakuma kona ku why heli relationship va kumi kumbe maybe n'wina mi nga mi kumi la mi rhandzaka ko swa mapele mi swi vona ku hala kumbe mi yimi kumbe ya ku yivele mi swi twa xibubhu lexi nga hala xi le ka Sikiza lexi a ho lexi hala xibubweni okay ma ta ku yini vuton'wini loko a la ti lecture hlamula question straight loko u hlangana na munhu mi rhandzana mi koboza mala ka yena ngo mi ta ni twisisa loko mi hlangana na munhu mi rhandzana ne it's either ndlela ta n'wina ti fika ti hlangana mi famba kahle kumbe ti hlangana mi swi vona ku hayi i timhaka to marhandzana ivi ti jika ti yale so ta mina na munhu luya hi hlanganeni ku va kahle ku tsakisa ku trendiwa swi hazinele henhla hi va right hi hundza ka swona and then hi swi vona ku ri normal nga ri vutomi bya hina a byi fani so even then I mutually hi hambana tindlela so sweswo ma vulavula no hi vulavula hi nga hi ri na a year or two okay ambulavule mhaka am kwatelani ngopfu or i timhaka to you know what mina a ni vulavula ti ex ta mina ka njhani me an tsundzuki ni ri na contact ya ex loko hi hambana ya hambana se ku na nghoma leyi mi nga ta mi ba Jojo wa tika Petla. kambe ya tiyisela mina ingoma mina ni swi twa ku ya yimbelela kerekeni is fine but liya iziya ne le studio Jiko swa mjelo swa tika mara jolani mara ba manika aye ingezi ku jola laya ambula ex liyani ku ri ingezi ku jola mbi mbabsi ya tamala ko se ngoma mi so mina ku so mina na utuza ku ngoma la ami bike am tuku baba ngopfu already mangata ku ri cherela lo mambana mntu amngeri mngetu ku baba se mkuma kuna isa xibako xibubulishani ke no ani endla bongo wena ngoma liya because no totala ne cause ngoma liya ya 2019 okay mina na munhu luya hi sunguli ku va swin'we hi a ri ri covid 2020 munhu ku 2021 mabo so ngoma liya sa yi ri ko khale se sami cini mitlhami hi karhala mabo so a yi nga endli lo yena hi covid a hi ri na nkarhi wo tala ngopfu ka social media nkarhi lowa a hi hanya tifonini vanhu vo tala lava nga sungula ku joga va sungula ku joga hi 20 hi nkarhi wa covid abo actor ako tongo ndzuka na ku sweka tipizza na swilo swilo ka nkarhi wolowo kishu Jojo chef Gaza bossa chef kusweka tipizza tin'wana to benda and ku na munhu un'wana a nga endla chocolate ya matamani mi swi twini ni voni mara it's fine ta vulavula hi yona ya matamani so okay mi lava ku vutisa xin'wana a ni nga lava ku vutisa a ni ku ngoma leya mjolo liya namuntlha ni lava ku swi basisa kahle because vanhu va tshama kha va ku wena a vavisiwile ku endla ngoma liya ngoma liya a ku ri lockdown a ni borhekile mavo a no huwa a ni mute ni charge keyboard ku fana na Gaza Bosch ni hleketa life yin'wana a wu ri ka yona u nga yi endla ka Facebook ni endli clip xin'wana xa I think 30 seconds WhatsApp ingeza yi va 1 minute ku pfumela ku upload ni xi faka ka WhatsApp ni xi faka ka Facebook and then vanhu va comment va ingoma xa manje a ka ha ri chorus swa mjolo swa tika mara jolani ma yita voice mina hi cause so even if va ku ingoma mali even then mena ku ha ingoma mona va ku dovoleni va ku humesa ngoma leyo hey
man still so studio ntiba ku chat keyboard Yeah. and then kulukumba wan'wana va ri intwana no mavasa wa ka Malamulele Machimani. Machimani Yeah. ngwenya mina I'm willing to pay off for that song wena u kuma studio even kulukumba wan'wana va ri i ntshunxeko mavoya woma A block H. block H no let's do it for free Na xo studio ya no ku studio and ni kumeka swi kwala Pitori then if ka hi ri producer kwala hi hlanganisa mihleketo a ku na munhu wa le green farm a nga nghenelela kwala va kumeka Pitori. kumeka Pitori Na swo vula swona. na sweswi ha vula Sweswi ya swona va fanele Pitori. Hava vanuna. i ti-player a ni ta ku tshame vona koteni na mara Yeah, so then from kwala. yeah even then ngoma leya yi va endliwa ne and then ya hi endli na mavoya even then you humesa mara lexi nga loko na ngoma leya i timhaka to a ndzi na nkarhi wo tala ngopfu wo tirhisa and then cheka ka Twitter a ku na a ku byela a ku trenda mijolo yabo then ti na chorus leswin'wana swi nga yimbelela laha swo xiphephani swi tsaliwi like studio loko se ni a mahlweni ka mic ni khantsalatsala so sineri a ri nga zi ri vulavula hi vutomi bya mina se ni ku a ni endle vo n'wina Okay. Then lo a beka la vanhwanyani man. i Tinyiko Thompson Oh yeah. yeah an endli swilo swo ka swi nga ri na ntikelo that's a ni a ni ta ni vitani Mantsemisa mara ni ta ni vitana Tinyiko swa ntikelo okay ya swa mijelo swa tika ya yi sungula kwala yi sungule laha ngoma liya u nga tshembi munhu swi na ku u nga Se tshembi munhu mara loko sweswiwani ho mi byela ku vi na n'wansati wun'wana a hamba bisa xibuba ri munhu mi nga twa njhani? no hi mhaka miri a ku ri ni nge hezi ndi vona na problem ene na tsaka hi mhaka a na ha ri na yena munhu wako hi mhaka what if na loko a ri na wena a swi endla se a na ha ri na yena se ni tsake cause si ni ta hambanyisi na swo talatala matwisisi loko ri ku ri a bisa mara ma swi lawa ni mi dropela this file. ti file drop a loko munhu na tona munhu swi nwela tia nga ku se yo nweliwa ndlala ni ti na vayisa lava ni mi kumi khala Joza vo n'wina. a mi nga ri hala 2018 a ni ri pulukwana a ni ri pulukwana ndi va nteka wa Machimani. oh man mina hi ri kwala ni tekula Pitori la Se loko mi ta kwala vusiku lebyiya bya Saturday liya after ne a mi ri na munhu loyi a mi ri na yena mi rhandza na yena kun'wana kambe amba ku ri lembe 2018 a mi date na munhu like swi ri serious that time 2018 a ka ha rhwembuleliwa leswaku worship team a na ha tsundzuki 2018 ya loko ku ri muyisa loyi a jola na wena hi 2018 hi Saturday ni ya leyi ni vulavulaka yona va fambe va xava magwinya ti-prostitute to dama na vusiku. yo a ku ri magwinya ma straight la mani n'wana ri ku xaviseni laha eka project land ku na tiyindlu tin'wana mi ya straight mi buka va yisa lava yi va tlela daya ku sale mini ri one va yi va endla wa ka timba va yisa lava loko ndzi na tivutisa ku this guy ne sweswo a tirhaka mali ya yena xana a heti xibubu yi fane yi hela xibubini ena vhiki leriya va biwu kandziliya wa swipendi ngopfu va damani why a mi rhandza xibubu hi boti no tona ndza so fana no ngwa mi twisisi a yi fonele project la ni ku ti project land me laya a hi hostel kona la kuna man a ni swi tiwa mali leyi xavisa na vusiku like na swakudya na vusiku mali leya mara magwinya hambi garage swi tika ngopfu a garage mi kuma magwinya na madyambu i nga ta fika na vusiku hambi u fika hi 1 ya vusiku u nga ta kuma swakudya hi le ka Kovani a wini a Thembisa hi kona ku tiva ku ndhawu ya yi 1 hambi mo fika vusiku bya njhani mi kuma bya ha swekiwa phela event la hi ri ka yona okay so it's fine no it's fine oh okay iman la tlhela vutisa so magwinya lama wa phutsa hi ti-condom hi ku n'wina loko mi vuya laya a ku nwa ti-condom laya mina gaza bosh man ni swi tisa ti-condom a ni swi twangi man twa a wu binyama we a wu ri ku retareteni ngobozi wa hala ka hina ikaloko endla va misala kaka endla va ka timba okay so sweswiwani mi le ka relationship ndi le ka relationship loko ni khenta na dona mani a hi tweni loko ri va mi pfumela kumbe va mi kaneta mi le ka relationship eboti cause hi nga komba mina Yeah. ni happy
ni happy ngola ni nga kona an nga nywela so mole mendaku ni happy ni le ka relationship kaza bosa na mkoboshi ni vula lang the camera maku and lago swi bayizisa ni happy ni le ka relationship loko ku ri ku a hi wena munhu loyi va vulavula ku yena u nga fona hi vo ma 2:30 swi loko ku ri ku a fonangi hi Sunday hi 2:30 Hi ti 18th August. 18th August swi ri a hi wena a va vuli wena loko ku ri ku a fonangi hi vo ma 2 na nhlekani hi ti 18th August swi ri a hi wena swi ri miyevuleli wa mitele kholole a ku fona mi ku mbana fonele xin'wana na xin'wana yale whether u foyineliwile or wo foyinini loko ku ri a wena hayi a nga ta vuakatiko va nga fonangi va sale ku fona masisi okay so mara okay track leya yi vheti endla kumba artist cause loko ni cheka ni ka iTunes ni hlangana tinsimu to hambanahambana to talanyana tin'wani mi kha mi yimbelela but tin'wana ti nga ri ya xigaza ku fana na liya ku fana na na yo mi rhandzaka yo liya ndzi rhandza wena ntsena na wena yeah so what happened after loko mi yima record leriya so endle ku vhe mi tlhela mi twa ku a studio ka nandziha mi continue ka mina and then let's talk about the gig ma tikuma ku endleka yini the event organizer ta Gaza tuna problem nga rivala okay no ita takale ya ita ikhumba le mara ni kesi ngoloko mbutsi okay xo sungula loko numesa mjolo like I said no endlisiyo like no rumo hi vanhu lava nga tsakela clip liya va ku hengweni endla ngoma leyi ani tshama ni ku one day na ku masa tsimu and then endla ngoma liya and then loko se ni endla ngoma liya ni swo ku swa xigaza a swi swa mina ngopfu mavo a swi swa mina ngopfu but mina like ni kulele kerekeni so masita ku hina hi famba hi ti-chords full chords a xikoti swa gitli net full chord so loko munhu a borekini wa chaya kwalaha ma vona wa chaya and then I started composing songs love songs mavo and then even I end up EP liya maybe nga na xingoma xexo and then from there ni tlhela ni tlhelela a xigazini ni endle mjolo part 2 because bara we remix ana swi why mjolo va rhandza ngo remix ni endla mjolo part 2 so loko yi ri 1 swi ta va na problem even ni kana track rin'wana ve vinyi va weekend and then from there last year December no mse single ya December even to December mabo so music ko loko nga ti wona a swi boy ku style swi la nga tshama kanti asisi enda studio mara ma ka audio swona as boy so I understand why one organ artist no moon it's a hobby music kahle so mir the gig aneti kombeli what is this so almer na gig anti kombeli ever since ni sunguli some music I think ni got gig type 4 not mistaken ata hakela kumbe ku ri ta play ta bush ta mohori Patingarta muhori ma. Okay. No kombe mini fakanyana. Die a simple kitchen loko vanhu va mtakaro ba endla single ya ngoma tiyana vala. Ya niyaka okay kuna yin'wana nga ka yona anikula ku mbyema vona ai nga hakeli. I was part of the crew ya for San Magaza. Aba endlela nda yini aba introduce company yabo ya acting. It's more like media. Na very song. And then yaka magumuza I enjoy the load shedding. Yeah, the date. Yeah, the date. Yeah, to be ngo. Even yaka yengwan akuri birthday ya mkopos. 17. Yeah. Ibu ya nele kama goro. Awa vhlekete go last year. Wanga nguna mo manager ko ngostongo mkopos. Mbekuna ku jela la xikala. Na swita ku angele ku yihlaye. No, like enough RMC ka gigla yula kama goro. So na mina ndikona kwala ibe va na ku famba swin'we. Hi mayimi ngopfu andleleni a yimisa mkopos ala kwenda swa yena mara no ikoto kufika. A endla wakatimba. Kuna yoza elangwa kuna na nga byela ku yimasikwi loko ifika la hikuva ka kona mana girl maso kuna wakatimba leswi va vulavula ku swa azwa khale kuna wakatimba byendla ku landleleni hala mara man mina la ke loko ifika la ne ku yima la garage la ifona va nga se fika even ku mgobozi mina leta na stage na wo MC so ngira nguleta wena fam ebe mpona
swi ri i swikhongelo swa mhani lava swi endla n'wamhani loyi a nga ha ti hayi alamboxile nga titwangi va tengi hi ko va fika va tenga ku na vakatima nga byento no munhu loyi okay ni hlamula ku ri i mani mi nga ti hlamule vakatimba hi mukwalaho i vakatimba mbyenta ta hlamula ndlwini hayi lava va fanele va nyiketa xikipa hi vona So, okay. lava va fanele va nyiketa xikipa lexi hi vona a ku na mhani van'wana inkomu vo hemba hi hume ka swona so okay hi ku ya hi n'wina mara mathisi si fana switudiso but hi ku ma tiva music ne ende ma landzele music I know hi ku ya hi n'wina mi titwa njhani hi music wa ka Gaza na the event organizers na the gig leti nga kona hinkwato do you think they're doing very well or a wu tsakisi because ku na vakatimba va fair na the event organizer va fair kumbe njhani hi vonisa kwini and if a ku ri na something am la ku xi cinca a mi ta cinca yini a mi ta cinca mi ta nga ri music na Gaza ne I think the followers or following yi dlela industry kahle ka Gaza okay because loko ku ri u tiveka swinene hambi wo dropa xin'wana xin'we like you're gonna make it cause wa tiveka and swi hi ku u le kusuhana na mani wa tiveka Gaza Bosch ana la ku tikukumuxa ne mara mai vo mjolo why mjolo nga chayisiwa la ku a yi tshama yi gankuri lavo selecta a yi tshama yi selectiwa hambi lavo DJ and hayi ku hava yi tivi like naswona loko mo posta mjolo mo ta vutisa ku risimu ra mani cause na ri tiva ma swi vona so I feel like cause me ni munhu lawo a na manga swa following ene xin'wana xi nga endla ku ni tshika ni nga lavi ko music ni ngopfu ni ncha fame na chava mahemba serious na chava boti na loko tigigiri hayi mamso mavele ku dlaya yo va hi khomisa ma veta ku khoma xibubu ka Gaza Bosch loko suka la mi ka pakeka le ka mina mi la ku misa ho tikhoma munhu Skoma na milona tikhoma so mina I feel like fame ya tsakisa no mina problem fame ku at some point ufona uhanyela your fame hayi hi langa mi nga ringo kona vona mina tiveka mara ni hanya mina a ndi cinci mina Gaza Bosch we I'm tama gigini ma khanda stage swa mele swi stage swa mele swi loko u fike gigini u ri hasi vanhu va kutela ku endla swa tifoni ti busy tshama ti ri ready mavo wa teka kwa video yani kuma ku leswi endleka laha ku swa serious then swi ya leswi ka disturb xindangwana xa matrix that's ngoma ku mata da zona tshama ku yini ni loko u ri content creator kuma n'wansati loyi a nga upa byongwini tshama siku rin'wana niswo ni nga ni mi byelini ku fona n'wamhani un'wana ende content creator duma a ti voni a ri na mina ni ku hi fa hi jola Gaza Bosch I miss you so much swi ku yini a ku yini mi n'wi vona n'wamhani loyi loko mi n'wi cheka u lava chomi ya n'wina mugobhozi i mani ta mi byela mi ta biwa ku na n'wana wo lava mugobhozi ku na n'wana mina lava so imagine so afoyina moveni Bluetooth speaker xilo lo bengis lo ngita angazange na kunjani ushabu le ku Gaza Bosch na kumisa khali nga vulavuli ma lo khali nga vulavuli sonda nga vulavuli bala yapi ngomana na kumisa like anytime money and ngomana hi phela kahle but ikunwa mhani luyana ni una mabiyungu ma right that's why isikhathi ku prepare abasati lavana utin kata yesu okay kata yesu utin mina ngitiva so that's why I feel like xindangwana xa n'wina ni as munhu la tivekaka mativeka i ku mi famba dyondzisa ku swa so swi nga endleka swi endla ku nga ri swona yes swi va swi nga ri swona wa swo va swi jumiwa a no tiyisisa ku swi va swi nga ri swona so if kuna something la ku xi cinca mi nga cinca ka ina ka Gaza ka music okay mi xo sungula ne ni nga cinca ma vanhu lava va okay kuna vanhu va organize ti events ne vo tala na music about TV good yi sungula kwala vo referiwa ku kuma loyi mara vanhu lava referaka i vanhu valavo kuma munghana wa mina so mina I'm thinking vanhu lava va yingiselaka music ne na lava manajaka vanhu swi tani vanhu lava taka na artist a va ti nyiki nkarhi wo yingisela tinsimu hinkwato
Yes. ku karhi va ta wu kuma because va nga kuma artist yo karhi leyi tivekaka mara yi le kule na swilo phela va ko vanhu Giyani va ko vanhu ka Malamulele va le kule na swona mara va busy ku na group yin'wana kombe ku yi mention ma yi tiva CMS it's Kulsi Motive and Chicks imburi ya Mtsonga Ximatsatsa hambi ti track leyi va yisa lava va khoma afro pop ya Gaza mara ni swi tiva va yisa lava va nga ri ku rambiweni ka gig n'wi mu rhandza ngopfu Jojo munghana wa n'wini mina ne na favor J John ne ta muzeka problem J John if na wa swi vona leswiwani na ku favor swinene but I feel like wena ku na envelope ya brand nga guy yona this guy ne a ri ku teni sharp is doing very musically a xitului xi endle swo hambana as a content creator na mina na check the content ne but there was a time la a ri ku lweni na ku ka Gaza ma the way they go organize tendla ku swona ti treataka kona jiki wi kuma ti gig sini ku na risimu ra I don't know but I feel like maybe that time this guy ne u lose ndlela ya right ya ri ku tekini ma vona la loko Adaman ayo pusha a lwela ku ti organizers a ti ramba va right ne believe me mara Gaza Bosch no a hi hlonga ndlela leyiwani swa J John ne diman a shumisa tinsimu leswi mi swi vulaka ivi then shumesa album yin'wana leyi ni nga na wow ne a xi nga rambarambi ngopfu until xi ba track leya ya Viket leya ya AK47 yalayo a ni xaveleli ku rambiweni swikwini yeni so ntwanga ku a xi kumanga nchumu ntwanga mchana va chaka ku xibit I don't think ako va karhi u stika ku se nkarhelo ku lusana yeah album leyi mi vula ku ya ya Viket la xi valala timhaka leti ya xi be hinkwaswo mi nyikela track ya AK47 ta cheka mata ka Gaza lexi hlupha ka Gaza yini ti-event organizer vanhu va yiwani hi leswi endlekaka ka vafana va le ti-containing leswi va rhwembelerisaka swona vanhu va sekela va rhwembelela mina ne ti-event ku organizer vanhu mina ta vula ni nga ti pfinyingi ka Gaza ne ku na ti system nga ku nga creative okay ne ma vona Khalanga production yes Khalanga production yi na ti-artist ta yona and the events ta yona yi faka ti-artist ta yona that production yi nga kula swinene yi tlhe yi rhandiwa swinene ka Gaza if yo susa hina blind yi ku organizer but the problem am I outside ne my love and honestly why ne but ma vona I Musa Baloyi ne Musa Baloyi kambeti Khalanga that guy una rhandza swinene I believe loko o tshama hansi na yena a hlamusetiwa ne a nga twisisa a hi munhu wa damani u yingisela munhu un'wana na un'wana so I feel like ku na this strategy a xi ri ku tirha a ni tivi xi timiwi yini Khalanga listen a ni tivi strategy lexi xi timiwi yini ene nga xi sunguli na vo lexa show choose an artist leyi mi yi lavaka xakuta sweswi xakuta loko mi ta nyonola loko se ti ya nyonola ti-vote swi fair ene swa swi ri fair leswi a swi ri fair leswiya phela ka ti-event tin'wana leti ti nga organizer Khalanga a ku ri DJ a ku ri va Jepa vavinyi va kwalaya na vo Loluza a ku ri vo Oscar va lava hi va tivaka ti-artist a ku ri vo man mfanele u cina gap and ni vula ni nga ti pfinyingi mina na ngeta nakambe an artist Gabriel I'm not rambi tigigini ta ngunda I don't care mara umla unramba hayi kona mara okusalayo ku tiyiswa mhaka yaleyo that's why ne the artist ta Khalanga productions ne sooner or later and already sesungulini Gaza ita bula Gaza will build very this soon. artist Very soon. Already sesungulini why why because it production leyi nga ri ku na ku kurisa outside lava yi nga va teka va chela London yi veti va keep Khalanga production ya fanele ka fita ku yi nga invite more kids yi va nghenisa la va nga talented yi va nghenisa va telenja a ni swi ti ku endlekini Gaza Bosch a sungulini sweswo a kara loja Pitori a va hosta ti-events Saturday adi hosta ye Khalanga a ku fa ku va na swikandza swin'wana swo ka swi nga ri ka production mara swilo la swi ve swi yima so a ni swi ti ehleketa ku kumbexana maybe sweswi nga vula ku swi lava ku buliwa na yona I think yi na yona mbila yo
yi nga endla swilo for gas And vanhu- mta khomela because mata loko ni vona podcast ta n'wina vanhu va kha va batafula swi kha swi gugu so ni nge ripi ya mahlweni ka disturb so I think loko mo vula na yona ne kumbe n'wana vula na yona yi nga va right ngwanya leya because a yi sungulila ni tshembi swi nga ha yi tsandza mara problem a nga lava ku yingisa Khalanga mara lava nga surround va nga pfumeli phela ma ta swi sweswi hi teka Khalanga sweswi hi ku ri la ku vulavula na Khalanga wona between mina na mabo khosa kinjani mayibona khosa ku munhu wingise ngola ku ingise munhu n'wana but the surroundings mara mkuma ku yo fika hlangana mina mgobozi mina hayi manyana because zinga kudzela hayi manyana so and then that's to say because as a production I believe kuna committee ngakona so sonke mkuma ku yona ya twisisa but lavan'wana my twisisa yona inga twisisa Khalanga but lavan'wana mara I feel like Khalanga yena nga suitable so far ka Gaza anga capable ku tlakula music wa Gaza uya ko somewhere loko kuna committee ne ka ku vona ku Khalanga di capable sweswo ne di ku isili popo poison ile le popo poison se kuna le popo poison la a hi nga ha tshembi hinkwenu ka Gaza ku le popo poison nga pfuka hi kona so n'wina mi nga surround mi nge le kusuhi na Khalanga mi nga va byeleteli mi onela Khalanga mi nga va byeleteli ku va nga teki swa mani va nga teki swa mani loko mani ange invite loko mini ri kona mi le ku beni ka xifuva but like for example ne mjolo impela I fanele yi kumina ani ri yen line lane ho bula it's fine but kuna ngwandindani odemo wa swi vafana va mbirhi ne ngoma leya n'wani ndani kumtimbirhi tinharhu 17 amaya yeah mara ayeni ku yatis do you think 2 gigs are enough atinga mali promo ko yini atinga rough because atiri 17 ngopfu and ka period leya ku na gig kun'wana la makaya ku na gig ku June 16 mo swini bayisala va ri kona so va kuma gig ta yina kuma gig va nga va khe va shota yini va hisala va van'wandindani connection yes that's bola me ko swin'wana connection na following ya onela following loko Gaza bacha ri na 1 million followers loko o humesa risimu leri na ku okay no Messi na album ya mina Xibubu is coming out emakwa tiveka Gaza bocha no mina ni yele na jo samata ku yina ni iku I rangini ya cheka na ina ku take with the person o ranga struggle se loko waza u bosheketa phela kuna ku bosheketa kuna ku va ngoma yiva hit for karolo but artist I bosheketa for example mujolo I bosheketi ku ya mina but aba ku tibe as artist kuri imana ngembele ngoma le mathu so loko kuma ku se already they know kuna ka George hambo fika uyima kwa lafa ku mkopazo na gudzo lava na roko voto nani so okay it's an endla yini ekhosa ne loko kuri mina stuck okay ni talented ne ka ku humesa ngoma mabo ni endla yiva right mara ni swi swa ku market and ani swi tekisiras mathu sis ivi ngoma yi huma hi ndlela leyo yi va hit ku tlangiwa yona ngoma mara mina ni nga rhambi u endla yini asani na fame ya contributor fame loko u tiveka swi simple va ku rhamba murukisana vanzi problem number 1 mi bosheketi already huma mi ku boom just like that kuna van'wana vana va rhandza and sweswo a ni nga swi vula swa ku ti-event ka Gaza ku organize vanhu va yi 1 loko u zo u nga kumiwi dya hi 1 yi chayiwe loko din'we ti ze ti ku zonda ka ti-event organizer yi chayini hi wena nambe amoni nangeta amo nga rhamba I don't care I don't care nambe amoni rhamba I don't care as long bungene ina mina awuswimini mina na swimini lena tayi lo mali ya fana ano bula leshiya ya ku foni ano bula leshiya alright marane it's fine no believer ku start samseka ne Gagash ka TIMENEMENE Gagash leswi nga na mfana mina vanhu va mngalo nene ani love no vapona vanhu valava ningavi kusuhi na vona jiki hayi hikwale ka mzilele na va ka mngalo nene itashakalela kwenu ni verse vona ku la kuna envelope ya brown inga kona envelope ya brown laya Gagash kuna mudala pilano rana ngokudela mata pilano rana ngokudela man pilano ya ka hageza makuranda kudela jiki ningona mbali ta green ore kule ka hagia udela Gagash Gagash kudeleni la ngana
Envelope ya braweni. Okay, sus. Then kuna Sikiza boys na bafana bala ka yini. Sikiza Natonda boys. ngumna kumenamene. So wala menamene afamba. Sikiza boys lo nto Sikiza boys ile ba lo nto sa studio mina ne. Ndonise ba isala ba. Anirna laptop bafika ba install abo Fruity Loops and stuff ka Fruity Loops that back then. Bandundisa net ba FL for the first time. Ba isala bani batsama ba two. Amdazama ku twins Lungi na Hlabo the Gupta. Abatsama ba two ba isala ba ntsondoka unveiling ya papa bona ku manager papa yibo wesela aku nambi no famba vana lava mbirhi lava va nga hambani Xiboho. manager avo leswaku papa wa yisa lava Sam Sikiza legend ya mampela The legend. yiku Munhu wa ti-remix. yiku mara ye munhu sungula ku endla ti-remix ta vuya ka yona mara i munhu wa munhu wo sungula ku endla remix i Jojo Malek and a ku ri mistake a ku ri mistake a swi ngo planiwa a swi ngo planiwa swilo leswiya ni nga va dalangu va tende ti kuma ku ti remix atange boy so very manager anga yima a vulavula ku Sam Sikiza to bafana lava mbirhi hambi ku endleka nene va nga hambani but today va hambanini Sikiza boys a ya ha ri kona ku na n'wana endla swa yena n'wana endla swa yena Hlabo the Gupta humesa ya yena Lungi swi u la ku humesa ya yena u la ku humesa walungi wa humesa u humesi no ita huma tinta humi ya ka ha ri clip ntsena wa humesi clip ya so as Gaza ku endlekela yini hi lero ku na ku iyo akaza nge vula ku akuchaya akuchahla Hlabo the Gupta akuchahla mara hi ku twisisa ka mina a ku ri brand Hlabo loko aza a yima a yimela yini Sikiza boys Lungu loko a yima a yimela yini Sikiza boys meaning ku ri u tlange ngoma yo karhi Hlabo a yi sendela kunene lava nga swi tiviki loko aza a ya ka mani ka Ben Mayengani u tlange ngoma a byexisa xin'wana kombela ku u sendela ngoma leyi ku xisa xi te yini a Ben Mayengani maxaka ka hina ta n'wi sendela ivi xisa xi senda ngoma leya xi ku hi mina ivi na Hlabo tlhaka ai maybe monitor na hala ka mina ni senda ivi ku matsi mitimbirhi hala n'wa president i xisa xin'wana xi ngo hayi mina na munghana wa mina hi nga ri tirha swin'we hala Hlabo ri hi mina hi nga ri tirha swin'we but at the end of the day va swi kuma ku hi Hlabo nga tlanga ri one so mara ku twisisa ka mina ngoma liya swi possible ku va nga va tlanga va ri two vasela kota va tshama va ri two swi possible but afika ba ivi kwalayani afika ku hayi i Hlabo va nga ri chayi then va n'wi tekisa sweswiya va ku hallo so mina ku twisaka mina a ni swi tivi ku nga ku ri yini xi nga endla ku vayisa lava va hambana xana nga ku ri timhaka ta ku ri loko ha sungula sweswi ma vona ku hi le ku hlupheke njhani sweswi hi ku ha sungula xilo sweswiwana ha xi tirha a ni ri mukavuleli hi ta hlupheka ivi then ku va na un'wana a fevha ku Gaza Bosch wena ne you can do it mantana haleni ka hina hi ta ku nyika 1 million ivi ni ku hayi muni baleka I don't need them leswi nga humelela ka Floyd Xivamba hi swona sweswi nga swi na ku yelana leswi so ivi ava humini mina I feel like maybe kokana hi sure hi ta va vitana va yisa lava hina hi lava ku tlhela ta confirm ku if hi pela Hlabo ya nga tlanga ngoma ri one wa nga vula ku Sikiza boys tlanga hi ri two ana ntshemba va ta va ali ava ta nga alanga loko va fa ku hi la timenemene hi la timenemene ta ka Gaza hi two sweswiwa and behind timenemene ku na vanhu lava so loko sa ku hi la timenemene ta ka Gaza va nga hleketi ku va vitana vanhu vambirhi ku na timenemene ta ka Gaza leti mi ti vonaku na lava nga behind so I feel like maybe ku nga ku ri na something or ku ri na munhu a nga endla yini a nga nghena xikarhi ka vayisa lavaya a va hambanyisa mara sweswi va ngopfu because aningomere ka unveiling manager hi vule ku va nga hambani these two because kuna legacy of some sort ya the late Sikiza loko amkwenda ka na yini manta ku vayisa lava va fa va hi khoma va yisa mahlweni because as beyond ku endla album ri two Sikiza boys and then ku endla Lungi ku endla maiti wa Donsa two ku endla Donsa gungungungu kwala malala ti ai landelele Sikiza boys emaka ku Sikiza boys lenda la Sikiza maku te va delete exactly loko wose va hambana se va tenisha the name maiti va Donsa two landelele amiti Donsa two aniti ndamtisa yona i hiti ma chawe so
kuna featuring DJ Mfundisi ma be exactly le papa mona mara hiku isses ma yi kuna DJ Mfundisi ni koma ko loko yuma ilana ni ya lam ngata mi haki nwa mani so so those are two names ni koma mi check kwa ni ngetlangisa mara tlangisa after yena DJ Mfundisi ne mtsikale so DJ so chinga DJ Mfundisi miko indlela DJ Mfundisi ifana na bottle store angeslava loyi ni nga ta kuma ka chingela DJ Mfundisi ku indlela DJ Mfundisi ifana itang trendis very fast inge chaika so bayisala bana ni iba sabeli kaya ni akufa kuri na fana ke ba push mina ngifudi umala kaya afa kuri na fa ba push ba marketela swin'wana swin'wana so fana ngile kutinda ndai market ishilungwa lo nga ta umesese swona a munhu ngo khomba swi kota communicate na vanhu van'wana n'wana se va nga ti va the group ta hlangana loko mo let's ma ku the group na ina masifila ku ri wa ku tiva ku wa le kaya ka vona stuff yeah so iba isava kahle swinene but mina I feel like Sikiza boys ne yi fanekela ya mahlweni continue na legacy ya papa bo because bana radio ta ka tsinta baba ba ti remix again no problem ngazi kuba na story so lo mka balungu aba tekisi leswa ba mix ba remix indlela le so kuna timhaka ti nga kona ti nga ku swi kombenga ku a hi ya ku pfaleni ya kona ya ko ku pfaleni mara very pastor heavies va ponela maphorisa amatekeli a hi ri kusuhi no heleketa acha na tibochisi na bibi amaphorisa timhaka leti nga kona veri loko va ri ku fambeni andleleni kuru vo twa hi aeroplane kasi aeroplane liya vo yo pipiwa ku ri va vona timovha to durha va ku lava swi nge endleki va na ti-drugs kasi eku la ku thyakisa vito ra n'wana wa vanhu vito ra mfundisi the whole mfundisi fire xiprofeti lexikulu heavy yas timhaka leti nga kona hi loko maphorisa mo va yimisa wiyo tsi va yima loko va yima maphorisa mo va secha lexi a nga na xona a xi tiyangi very brabita a xi tiyangi xo du chichuwini hi loko heavy yazi a ku ehlisani moya mina na ti tiva timhaka ta mina hi loko va secha movha va kuma ku na ti-fire arm timbirhi ti-fire arm letiya ta security company ya pastor heavy yazi vona va twa ingaku i ti-private fire arm loko ni ku private mi nga tsutsumeli kule private fire arm timhaka leti nga kona ti nga pfulani hi loko va ku laya investigate Essa maquete. Uma vez eu fui desse. Mas como se vamos em Berlim, se nós fazemos secreto de campanha, vou. Yes. Aí como que bebel. Aí bebel. Oh, eu go na lá. É a guiazo lá. De saúde na bebel. Mas cara para nascer isso. Vai comer na bebel. Lá logo vai ser já vai comer de vai vou comer na de police leti a de fantinua e bragueta ku vanga tleli. Lá ku wrong. A ku na drugs a ku na chumu ku la ku taxisa va ngwe vitra kona wa. Mas logo ku la ku taxisa mfundisi wa yi. Ai tá com a guiazo lá e come bebir gente. Le matachi a guiazo lá. A guiazo lá e ponir a tamir gente. Le batachi. A guiazo le batachi. Bata vai dele. Cara que pfuka so so aí. Bata vai ligaza. Na stock manager plan ata tamir ko le kala na mova. Le ana mova ngunya driver ta ngaro kon. Manager plan ata tamir ko le ka ni kombe kum driver mani mfundisi. Kombe kum driver. O jana le zingana. Ika fala njala le ka tamir le gaza mara maka ngwana na fala ko yo futhi. Ni bona meste bona ka duma ka na mavura. Mi bonin
yi ka bavrupa ka to ka chaba ka arna Gagash movie na ya eh sai mita ngoma leyo ku mna ku dume ukanda mafura Rupa ni vonini ya kandi so xin'wana xa kona before hi mainganja profeta xin'wana xa kona before hi pfala i ku laha hi le ka timenemene ta Kagaza hi kombela ku n'wina mi nga na ti-brand kwini ti-brand ta timpahla a hi vuli ku ha tsandzeka ku ti xavela timpahla ha swi kota ku ti xavela timpahla to durha mara hi kombela mi ta na timpahla ta n'wina hi ta mi advertisela mara hi la ku mbala sweswiwani a ka ha ri leswi swo mi ta hi vutisa ku sayi u mbala sayizi mani Gaza boch kutana nyana yitsongonyana ya ku kurisa rixaka mi nga rivali mi subscriber mi share link leti ti fambi tatana Jojo ha khensa ku va mi tini namuntlha ni sure ku mi koti no phefula sweswo swo mi vava mbilwini swa mijolo ya n'wina mi nga ni sure ku va ta swi twini ku swi endlise ku yini swa mijolo luya mara ni khensa na ku vaakatimba mi tshikini swa dlaya swi leswiya swa dlaya se hi khensa na mali lava nga kona naswona na mirhi impela mi gainini kumbe ku le ku tirheni ka ntirho wa kahle i xitufuza mani wa kona ni vula yena sana hlama ku se xitufuza yeah so thank you so much for joining no believe ta tlhava na hi ta vena ngona siku rin'wanyana maybe loko se hi voni swin'wana mi nga tshama mi swi vulavula mi swi profeta kwala swi endlekile yeah so hi ndlela yaleyo hayi ho famba hi ku khatsa ni kula hi le ka timenemene ta Kagaza tango